Asutif South so mpanyifo a omo ehwe potem ho ne die na dia pomde papa eba na ya wadu sei na Asutif South no ye penye environmental health odi omo anim na wo kire se ya na eya so mo beti simonte so asiesie krom clean up hibie na bewie na nipa da se ni sento bola egu fom it is a se ne die ehye no wo mo ewie wa wo de bola beto fom ye obetu bia no emra ne obedi. Clean up a womo eyeye ede ko mpatemu ahodo hwediem akire nsua nkasem sene womo ebesisi mpatemu ho no environmental health analyst a wo Asutif South yawo edusei ede atodwa se premier no yeye communal labor no nanso ye wi a se na efin wo ho no mo say me ne me officers area council ha say ye dade so area council me officers me ensa wo ha me sa de bia be ka ho a ye nyina be wurawura fiem ene abote so wo auto ade wa bonten gotamu a hwa ye fi bia be sama o ye say ye wie no ne say ye no se wo so ye say ya ye communal labor ye makroma ye kama na de opese odi fin esa ba ye be sama o ama be yi ano say it ya wo so o yes ah it me officers no ya wi ata so say e pepe no ye be fiefiem ni abonten so na ya be hwe say ampa yumadi be di ye no ete say District Chief Executive no nso ewo Asutif South Benjamin Asabel Donko enso ne Adom News nsentwofo atwetwe nkomo no e de adesede eto omanfo nimpa se omo hwe se ombedi omo no huni na omo de omo ahyeye National Sanitation Day nhihye enim ba yeso mahamefo so na nane ne mpanyimfo apie ama akoso kama pa we kire se omampanya ndi so ri hunu no kama pa papa essence be bia be ko bia no obi apia bonten hwese ne krumu ebe siesie o kama ahondidie de sebe woto mantemu wotu fie no andu huni a wa na wo pɛ yare ene maboni bia den aba wo ho ti se wa wodu huni a megiri se wa ankasa wa brabo mu no ebe boa wo enti sa aban no so sa de sa hihye be ka ho a na abere ne be o kakaye na ye ni ba ho so se ebi abosom su bia memre de dikan ana etoso mienu ye be die ho ni na ye siesie mpatam ne ye mantam a megiri se eye ne kwa so